Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 30 август 2020 жыл күнгө жекшемби, кечки базар, авторынок Риом. Бир баштан баштап тартып баштайм. Варианттар дагы болот. Passat 6 2010 жылы чыгарылган, объем 1.6, баасы $4800. Срочно сатылат дейт. Баасы $5000. Телефон номеру 0999 33 17 19. BMW 525 кузовтагы машина. 97 жылы чыгарылган, объем 2.5. Телефон номеру 0502 05 96 64. Коробка механика. Баасы келишим баада. Yok yukarı az da sen getirirsin işte. Yok bak vur. Nemeden çıkart. BMW Диска 89 жылкы, абалы эң жакшы дейт. Телефон номеру 0703 56 05 31. Коробка механика. Канча байке баасы? 150 000 сом. Сразу сатылат экен. Golf 4. Коробка механика, 2000 жылы чыгарылган, объем 1.6, баасы $2500. Телефон номеру 0701 55 80 21. Универсал. Bunun болуш басы канча экен? 150 olsa veretilek 150-ге. Эмечи, вариантка? Вариант жок. 150 000ге машина берилет. Ford Mondeo 2002 жылы чыгарылган, объем 2, коробка автомат, расход 9 литр. Баасы 200 000 сом. 180 000 болушу. Телефон номеру 0703 07 54 56. Арзан машина дейт ээси. Абалы жакшы экен. Mercedes Benz. Объем 2.2. Бас канча дедиңиз байке? $3000. Телефон номеріңізді айтып қойым. 0500 99 97 99. Телефон номер. Mazda FK. 92 жылы чыгарылган, объем 1.6, 145 000 сом. Расход 6 литр. Телефон номер 0703 53 90 83. Honda Odyssey срочно сатылат дейт. 2002 жылы чыгарылган, объем 2.3, абалы эң жакшы дейт. Без вложения. Баасы $3850. Телефон номеру 0703 93 94 04. Коробка автомат. Болуш басы канча байке? 3650.
Boluş bahası 3650 dolar. Toyota Aristo. Kaza. ...98 жылы çıkarılgan Abiom 3 bası 4500 dolar, коробка автомат, расход 10-13 litr, telefon numuru 0551 42 77 42. Audi S4 91 жылы çıkarılgan mekanika Abiom 2.3 расход 10-11 litr. Bas kança dediniz peki? 180 bin som. Telefon numuru 0706 96 17 37. Rover 45 2003 жылы çıkarılgan Abiom 1.8 bası 2200 dolar, коробка mekanika, расход 5.7, telefon numuru 0704 25 25 30. İş yaptım. Honda Stream. Honda CR-V 96 жылы çıkarılgan Abiom 2 коробка автомат, расход 8-10. Honda Accord Tornado kuzov. ...2001 жылы çıkarılgan Abiom 1.8 bası 4300 dolar, telefon numuru 0709 79 57 96, расход 7-9. Kia K5 Pробег 280 bin kilometre, 2010 жылы çıkarılgan, коробка автомат, Abiom 2 срочно satılат deydi. Bası 6500 dolar. Telefon numuru 0500 444 413. Abi şaldırayım. Volkswagen Golf көк түстүү 93 жылы çıkarılgan Abiom 1.6 bası 120 bin som, коробка mekanika, расход 5-6, telefon numuru 0708 21 42 10. Lexus RX 300 коробка автомат, Abiom 3, расход 12,
Senası Bolsom Kelişim Bağda. Telefon numarı 0508 83 84 48. Mercedes Benz. ...91 yılı çıkarılgan Abiom 3E2 коробка avtomat, расход 12-15 litr. Bayka numarınız görünbey kaldı. 0708 61 62 03. Boluş bas kança bayka? 200 ming so'm. Buna geçeyim onlardan. Elektropaket полный. Кондиционер.